te fuɗɗorede ka dawa ko da'watu nas ila tawhid, ko noddugol yimɓe ɓen faade tawhid on, nodda julɓe ɓen faade e jogitagol tawhid on ɓay kamɓe ko ɓe yimɓe tawhid, nodda heferaɓe ɓen faade e notagol tawhid on ɓay ko ɓe heferaɓe ko ɓe yimɓe yiite. ko ɗum waɗi annabi nuhu o janni e nde ɗo simore en andi annabi nuhu o nulama, o ardi kadi e mande ko hino holla wonde ko nulaɗo Allah, ɗum woni as-safina. li kulli nabiyin mu'jiza tadullu ala sidqi nubuwatihi, annabajo be no mari kawake ko hino tindina gongugol ndulu makko. annabi nuhu alayhi salatu wassalam mu'jizatuhu as-safina wa tufan, wala wuri wi'en mu'jiza on ɗon ko laana kan, tufan on ko inzar liman ba'dahum, wonande iwtiroɓe ɓawo maɓɓe. joni noon annabi nuhu alayhi salatu wassalam ɓawo nulama e ɓeɗo girde maɓɓe ha ndiyan ɗan saji balɗe 40 wiyete tufan nuhu on, inondation on. en fillike ɗo wonde météo mondial on mo siège mum on woni Australie fewdo ɗo nin, ɓe wawi hawrude e peccoy laana leɗɗe koɓolle ka Ocean Indien ka ndenka ley, ɓe wawi koye suutude ɓe ƴawna ka ndiyan ɓe naɓa koye ka laboji ɓe janga e makkoy, ɓe waɗa fuhus découverte ji e koye lekkoy ɗon, ɓe tawi koye lekkoy ɗon ko mana ko keeƴoy, ko peccoy laana. ɓe wawi kadi e nder dirasatji maɓɓe ɗin ton, étude ji maɓɓe ɗin, andugol ko laana annabi nuhu kanni ko yoga e pecce makkoy, sabu Allahu tabaraka wa taala hino heddina keddeji nelaɓen e annaba ɓen fi hen ɗum fiyo ɗum woni ko gonginta nde ɗo alqur'anare. dalil meɗen e muɗum qawluhu azza wa jalla, ka Allah wi en ɗon sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq. Allah wi meɗen hollaɓe mandeji amen ɗin e kawakeji amen ɗin ka tatteri fil afaq, ka baharu ufukul bahar on ko fi umkil bahar ko nder on, yani ufuk leydi ndin kaka ɓuri woɗɗitade ɗon, ufuk weeyo ngon kaka ɓuri towude ɗon. joni noon ka ɓuri towude ka weeyo, ka ɓuri woɗɗitade ka leydi, ka ɓuri untade ka ndiyan, Allahu tabaraka wa taala wi min hollay ɓe ɗon mandeji amen ɗin ha ɓangana ɓe annahu faddamir huna yaudu ila madha ila alqur'ani, ha ɓangana ɓe wonde nde ɗo alqur'anare alhaqqu, nde ɗo ko nde gonga nani, wona deftere yeddetende. joni noon ɓe wawi jangude kadi kamɓe météo mondial on koye peccoy ɗo, ha ɓe tawi wonde ndiyan tappi koye hara na ndiyan ɗan ka ɓe tawi koye ɗon, mana ko wiyete comme pluie au extérieur, ndiyan yaasiyanko jang piyi koye lekkoy ɗo. ɓe wawi wadde dirasatji maɓɓe ɗin ton, na spécialité an non océanographie ma astronomie ma science, wona spécialité an non, kono ɓe wawi feññinde résultat ɓe jonna wonde ndiyan saƴunoɗan ɗan fewndo yimɓe annabi nuhu ɓen halkete, ɗan ndiyan tappunoɗan koye peccoy ɗon, ɗuɗugol majjan on, si quantité on heɓoto fewndo ɗo, ñallal gotal ko ɗan saƴuno fewndo on sayi ɗon, ɗan saji e balɗe 150 fewndo men ɗo. mana leer ñallal gotal ko ɗan tappuno laana kankon, si waɗan ɗon saƴa e fewndo men ɗo ko balɗe 150. ɗum ɗo holli wonde Allahu tabaraka wa taala fijirari yimɓe annabi nuhu ɓen, o jabinno du'a annabajo on, rabbi la tazar ala al ardi min al kafirina dayyaran. annabi nuhu oɗo alayhi salatu wassalam e kadi ɗum ɗo banginani en wonde inni lakum nadhirun mubin on, wonde annabi nuhu oɗo ko nelaɗo arduɗo e yottingol tawhid, ifradullahi azza wa jalla. ɗum no yeeso ɗo e hoore kadi ɓawo yottingol ngol tanano iwrde ɓawo, sabu inzaron ko tahwif, ko hulɓingol. o wi ani ibudullaha, wonde rewe Allah, wattaquhu ɗoftoɗon mo, wa ati'uni ɗoftoɗon lammin, wattaquhu lon Allah, wa ati'uni ɗoftoɗon lan. en andi ɗo reweteɗon ko hombo, ko Allahu, huleteɗon ko hombo, ko Allahu, ɗofteteɗon fiye yotto e haqiqa ɗin ɗiɗi, ɗoftare nden e dewal ngal ko hombo, nelaɗon rasulu sallallahu alayhi wa sallam.
unoni mafhumul aya on dewal ngal ko Allah jeyi nelaɗo jeeya dewal ani ibudullaha est ce que nelaɗo no ɗo ani ibudullaha wonde rewe Allah wattaquhu hulugol ngol ko hombo ko Allah hulete malaika huletake annabajo huletake nene baba huletake goy ko teddinteɓe danke moƴƴe mum ɗofte wa ati'un ɗoftoɗon lammin ko onno andorta neɗɗo on o rewi Allah tabaraka wa taala tam o huli Allah kono ɗum wawata heɓorgol koye juuɗe hombo ɗum jangete koye juuɗe hombo ɗum ƴembinte nelaɗo on ka isan ɗum no tindini wonde ɓeɗo nelaɓe wonaɓe lundeteɓe ko ɓe rusul yuta'un ko nelaɓe ɗofteteɓe wala son ɓeɗo ko ɓe nelaɓe ɗofteteɓe wala yukhalafun ɓe lundetake ɓe dartetake ko walleteɓe ɓe haɓetake o wi si tawi on waɗi ɗum yaghfir lakum min dhunubikum wa yuakhirkum ila ajalin musamman si tawi on waɗi ɗum Allah nennanayi on mana hafranayi on bakkatuji mon ɗin o nemina on gurdang ɗum woni wa yuakhirkum ila ajalin musamma toujours o accay on ɗo ha e lajal wiyangal mayde mon hara on hawrari e caɗele sattendeji letteji e ɓittendeji o wi inna ajalallahi idha jaa la yuakharu tawi lajal ngal aroyi on mayde nden si ari goɗɗo ko moƴƴi wo ko boni wo fimo boni ngal attotako fihimo moƴƴi ngal nennotako bal non Allah no tikkana oɗo bonɗo o fawindira gurdam makko ɗan e caɗele sattendeji o wi law kuntum ta'lamun o fewti kanko annabi Nuh ɓayo girde maɓɓe Allah o wi Allah o wi rabbi inni da'awtu qawmi laylan wa naharan ɗum ɗo andini en jaka annabi Nuhu ka tippi ɗon huɗi ɓe hino selli o wuridi e maɓɓe duuɓi wulure manko ɗum 50 labisa fihim alfa sanatin illa 50 aman duuɓi wulure moyen 50 ans himo wajade hiɓe piide mo ɓe yennude mo ɓe fennude Allah hiɓe yeddude Allah han kanko tigi o wi mi noddiɓe jemma e ñalawma kala nde mi noddi ɓe falam yazidhum du'ai illa firaran noddango am ɓeydari ɓe sina dogugol woɗɗito goonga wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbaran tuma kala mi noddi ɓe faade ɗi tati honɗum rewgol ma antun Allah e hulugol ma e ɗoftagol lan ka rewgol ma ɗum ɓeydari ɓe sina fiile ko mi yewtiri ɓe ɗum ko fiya yafanoɓe hiɓe waɗa guƴe kolli maɓɓe ɗin ka nder noppi maɓɓe ka anyugol gonga on hiɓe pooɗa conci maɓɓe ɗin sudda ko e maɓɓe ɗin ka jasingol lan ka moka gollan wa asarru wastakbaru ɓe deppiti e nder keferaku ngun ɓe mawnintini mawnintinare ko ɗum waɗi annabijo sallallahu alaihi wasallam makani wonde ko wiyete mawnintinare ko batrul haqqi wa khamtun nas salagol gonga e jasingol yimɓe ɓen ɗum wiyete mawnintinare waɗi ha ɓe ukki budde yani kolli maɓɓe ɗin kande noppi maɓɓe ga ko mokagol nelaɗo on annabajo on kullama marru bihi sahiru bihi de ɓe rewi ka wonɗo wo ɓe jalamo ɓe jalkito on gelike donc salagol gonga on ko wigol mo ngol wota men nantuyiɗa wowla ɗum woni ɓe suddi conci maɓɓe o wi kono o selari summa inni da'awtuhum jiharan mi noddi ɓe kadi kene ɗum woni duuɓi 995 summa inni alantu lahum mi feññinani ɓe mi ewnani ɓe wa asrartu lahum ɗum noneji da'wa ɗi ɗiɗi mi noddi ɓe kene e gundo alantu da'wa jahariya wa asrartu da'wa sirriya mi noddi ɓe kene e gundo mi wajoɓe ka dente ka moɓa ɗon mi yaha e maɓɓe goto goto mi tawa ɓe mi jejiraɓe ɓe jaɓir fimaɗa an Allah kono ɓe jaɓari fa qultu astaghfiru eno non fa'ida molanaɗo ko yalte nder yewtere annabi Nuh nden o wi mi wiyannoɓe istaghfiru rabbakum insinane jooma mon wako wiyeten hande ɓiɓɓe lagine e ɓiɓɓe Afrique e julɓe fewndo ɗo ɓe yoɓe waɗu ɗum istaghfiru rabbakum insinane jooma moɗon en fop insinanoɗen Allah ɗum woni tuuɓe ruttoɗen yaafinoɗen e Allah palji men ɗin e boneji men ɗin
innahu no Allah kana ghaffaran o laatiki ko hattirɗo ko mawnuɗo hafrangol jurminowo. na woni goo o jantani ɓe fayidaji jowi wonɗi ɗin e nder istighfaru insinanagol Allah goo rabbakum innahu kana ghaffaran Allah yafanto woni goo yursili samaa alaykum midraran ko fewti en kon enen lagine hande o wurtay kadi asama on e dow moɗon midraran toɓo asama on wonta toɓo hara asama on wonari ngatamaje o yo ndiyan ɗuɗuɗan tiiɗuɗan liɓay ɗum cuuɗi yola gesele yola yimɓe yola daabeji ɗan ndiyan ɗo e hino ko nema kono mo takkude nambara laɓi ko lekki ka kono mo taƴirindi hundu mo taƴiriki hundu o tawiki wonti goɗɗungo ka izan nema ɗan ndiyan ɗan ko ɗan ni'ma zatu haddain ko nema mo beldiji ɗiɗi jonnon